Vladajuće stranke u Srbiji otpočele su izbornu kampanju. Ponovo se lažno obećavaju besplatne akcije, ponovo u Srbiji teče med i mleko, ministri obilaze štale, imanja, obećavaju čudo Srbiji. U realnosti imamo novi porez na imovinu. Porez na imovinu koji će unesrećiti sve građane Srbije, zato što je njegova stopa napravljena, odnosno progresivna stopa oporezivanja napravljena tako da će oni ljudi koji imaju i najmanja primanja i oni koji imaju pristojnu imovinu morati da plate ogroman porez, dok će tajkuni koji žive u ogromnim vilama faktički biti najmanje oporezovani. Ono što ova vlast nudi nisu rešenja, nisu investicije i nisu načini da se otvore nova radna mesta, već jedini način da, kako oni vide, rešavanje svih problema u Srbiji, skidanje kože sa leđa gladnog naroda, novo oporezivanje, nove takse, novi porez. Isto se dešava i u glavnom gradu, isto se dešava i u svim lokalnim samoupravama. Nažalost, ova vlada je za 3 godine pokazala da je rezultat nula, da nije sposobna da reši čak ni jedan ozbiljan problem građana Srbije i vreme je da ova vlada ode i da nju zameni jedna mnogo drugačija i sposobnija vlada. Srpska napredna stranka želi da poruči građanima Srbije da će buduća vlast koju će činiti srpski naprednjaci biti mnogo odgovornija prema njima, da će pokazati da ume da privuče i strane i domaće investitore, da neće jedino nalaziti način kako da ljudima otme i ovo malo imovine što imaju i ono malo što zarade, već da poveća njihove zarade, da poveća načine da se bore protiv korupcije i da naravno obezbedi investitore koji će otvarati nova radna mesta i stvarati novu vrednost, što je jedini način da Srbija ide napred.